daripada udang siapin sita tawe silele utu pangadaran tudang mapacing sileo leo liwani tudang penmi paci siada tuwe delo tudangan daripada jang mai botim parwe daripada terucap olaming laku ulawan na timpa perkusen na silolong dalik maraja na turuni pamase dewatay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi. Abe sudah pada makan semua. Atas kecil soratan, tidak semangat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Fatma. Apa kuto paro paimbang selama dan niya mapa selama. Dikiringan ilau di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kai menjadi sulung matapa lilalan nawanwa lino nanya akacueran madejim na insyaallah nasabari nato salama di dua wanwa lino letu akhira mati insyaallah amin. Saling berkesinambungan. Daun pacar merupakan jenis tumbuhan yang dalam bahasa Bugis yang dinamakan paci, yang digunakan terlebih dahulu dihaluskan untuk kemudian digunakan mewarnai kuku. Paci memberikan warna merah terang pada kuku, tidak mudah memudar dan butuh waktu lama menghilangkan warnanya. Hal ini memberikan makna dan sebuah harapan agar kiranya pernikahan tetap langgeng, memudahkan antara kedua.